Cyril Ramaphosa got $1 billion from white companies and we took him to court. Ngaphambi kwenkulumo ebunjalo belive liqembu le-EFF seligijimele kuntolo yomthethosisekelo ekutheni likhone ukuthamela le nkulumo. The safety of the people that you'll be looking after tonight must go beyond of what is going to happen tonight. Luphiko lwevelo lubukete inhlelo yokuvikeleka nokuqinisekisa kulandzelwa komthetho lwenetisekile ukuthi lonke inhlelo idime ngemumo ngaphambi kwenkulumo ebunjalo belive. It's a big disappointment for everyone because we feel that we played a very good game, and not only today, that we played a very good AFCON. Bantu baseNingizimu Afrika bakhombise ukucapha lokukhulu nanobe bafana bafana ehlwe Nigeria kumdlalo wama-semi-finals eBuwake e-Ivory Coast itolo. Ngoba kuhle kuhlangana ndzabeni teSiswati la ku-SABC khumbula ukuthi sikhona ku-X, Facebook na ku-YouTube ngokuthi uthi SABC Tindzaba ke sibukele thamba embili lobohla. Ngaphambi kwenkulumo ebunjalo belive liqembu le-EFF seligijimele enkantolo yomthethosisekelo ekutheni likhone ukuthamela le nkulumo. Inhloso yalokho kuphikisa isinqumo sephalamende senyanga engongoni nga-2022 sekuthi kungemukelwa umbiko welithimba lebekade liphenya ngelizaba lephalaphala nekuthi lolu dzaba lingamikiswa ekomiti lebelitawusebenta ukuthi bengamele bekwemacala lebekungaholela ekutheni asuswe esikhundleni. Emaphepheni enkantolo i-EFF ifuna ukuthi lesi sinqumo sibalulwe njengalesingekho emthethweni. Umholi we-EFF Julius Malema ukhwele watehlela kumengameli Cyril Ramaphosa wathi watholakala anemali yemadola lekuyindlo lengakavumeleki kuleli. Uthi tenenkantolo yamtfola netandla letihlobile uchubeke kanje. Cyril Ramaphosa got $1 billion from white companies and we took him to court to reveal the names of those people who gave him billions in the public interest because he was a deputy president when he received billions. The court said, no, there is no reason to reveal, conceal those documents. Kusenjalo i-EFF ithi tawulisana nesinqumo senkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa sekungavumeli emalunga ayo lasithupha ukuthi abe ingcenye yephalamende nakwethula inkulumo yebunjalo belive. Mengameli utawethula inkulumo yebunjalo belive lomuhla Ndzambama. Malema bekakhuluma neti-student tase-Durban University of Technology ePietermaritzburg. We'll appeal it to the Constitutional Court because we must not allow that precedence where elected members of parliament can be removed through undemocratic method and supported by the captured judiciary. It started like that in Zimbabwe, where members of parliament are rough-tackled, are violated, journalists are arrested as we speak in Zimbabwe. And the judges are agreeing with that nonsense. We saw it in Zimbabwe, it's coming to South Africa. It must be stopped. It must be stopped with immediate effect. Judges are not court. Judges are not the constitution. Judges are not God. And therefore they must be criticized when they are wrong. How do you say must not call point of order? You regulate speech in parliament. Malema uthi inkulumo yalomuhla angeke ilethe lithemba kutakhamuti takuleli. Konke kumengemumo iphalamende seyilungele kusingatha inkulumo ebunjalo belive bahulumende wesithupha ngaphansi kwentsandvo elinyenti. Zatheli yethu lamamatsha isephalamende kusiniketa sithombe ngalesingakulinzela esikhathini lesingaqedzi inhlitiyo ngayo lenkulumo. Xa ndithetha ngentetho kamongameli uninzi lwamaqela ezopolitiko aphikisayo athi akho nto ingako ayilindeleyo kumongameli aza kuyithetha kuba ufadele ukwenza izithembiso awayezithembisile ebantwini. Uninzi lwamaqela ke athi awalindelanga nto intsha aza kuyithetha umongameli. Siyayazi into kubana le yintetho yokugqibela kamongameli uCyril Ramaphosa phambi konyulo jikelele oluza kuthi kulubanjwe kulonyaka kusekwe urhulumente omtsha. Ukanti ke amanye amaqela athi angathanda ukuva umongameli ethetha ngombandela wokungabikho kombane, ucimicimi wombane, ethetha ngombandela wentswela ngqesho ingakumbi kubantu abatsha abangaphangeliyo, ukanti ajonge nemeko zokukhulisa uqoqosho.
Luphiko levelonke lolubukete inhlelo tekivikeleka neqinisekisa kulandzelwa kwemthetho lenetsekile ukuthi lonke inhlelo timengemumo oqinisekisa ukuthi inkulumo yemidlalo belive lonyaka isingathwa ngaphansi kwesimo lesinekuthula lesiphephile nalesivikelekile. Kube nemihlangano emahlandla lamanyentana kulungiselwa ukuphepha uma mengameli ithula inkulumo yobunjalo belive yalonyaka. Le mihlangano beyibanjwa sigungu lesibukete ukuphepha kuvelonke likufaka ikhathi emaphoyisa emasotsha kanye nalabo lababukete ukuphepha kwembuso. Lo mhlangano uhlose ukuqinisa ukuphepha kude konke kuhambe kahle tiphathimandla tikhulumisana lesigungu lesibukete ukuphepha ngembi kokuba sicale ukusebenza. The safety of the people that will be looking after tonight must go beyond of what is going to happen tonight. Night should be long, night will look upon you to be safe, but the country and the people of South Africa, they look much beyond the day and the night for their safety. Emaphoyisa nato tonke tinhlaka letibukete ukuphepha bamengemumo ukuqinisekisa ukuthi ukudla lokuphathamisa lenkulumo yamengameli. Bantu bakuleli bayilinzele ngalabovu inkulumo yabengameli Cyril Ramaphosa emidlalo belive lomuhla kusihlwa kuvote ethembiso nenhlelo licukethwe kuyo lenkulumo. Empumalanga Kapa lidzaba lemisebenzi kulona lisedule kulinzelwe kuva ngalo njengoba lizinga lekuswelakala kwemisebenzi kulesifundza lihleli ku-40%. Balindeleke kakhulu kuva intetho kamongameli Ramaphosa namhlanje kwisona kakhulu apha eEastern Cape apho intswelangqesho ephezulu kakhulu kodwa masive namhlanje kuProfessor Ncwadi oyi-Direct Economics apha NMU. Professor Ncwadi, xa ucinga wena nanti mhlambe ephambili kakhulu abantu bafuna uyiva kakhulu namhlanje kwintetho kamongameli? Iyonto ibalulekile abantu bafuna uyiva kulo nyaka, especially lower elections, bafuna ukuvana urhulumente wenzeni, kusho ukuthi urhulumente funeka enike ingxelo epheleleyo abe ne-accountability ndobana benze ntoni ukuphuhlisa ubomi babantu eMzantsi Afrika. Intoni abenzileyo ukuthi ensure ubana izinga le-crime phulumthetho lihlile nokuthi iqoqosho liyahluma ngokungakhumbi nakumbi ke i-energy, umbane, i-power outages eziqhubekayo eSouth Africa. Yintoni urhulumente ayiphetheyo uyisombulula kudala bepromise bana bazayisolva le ngxaki, right, but ayikwazanga usolveka. Sikubutile mbukele ukuthi njengoba lomuhla mengameli Cyril Ramaphosa utawethula inkulumo yemidlalo belive ingabe yini ilinzele lenkulumo umbono wakho uyalandzela? Ishonile emsebenzini mina ngiselenkulinzele kule nkulumo ulinzele kubo ukuthi ingabe lelive lonke jikelele amathuba emsebenzi ayawuvuleka nini. Ungathi angakhuluma nge-load shedding le ukuthi yaphela nofana njani? Mina ngokulinzele nje ngilinzelele ukuthi akhulumeka athashe kakhulu indaba yegezi ye-load shedding. Load shedding itawuphela nini? Akukho ekutheni ngikulindele kwisona sa-2024 ngoba vele ekuvama ukukhulunywa ngayo minyaka yonke akukho kwenzekalayo. Into engiyilindele yiyo ama-empty promises ahlezi kukhulunywa ngawo unyaka nonyaka, ama-empty promises kuzoqeda i-load shedding. Uba umongameli ngase agxile kakhulu kumba wengqesho, umba kacimicimi ne-crime engaka eMzantsi Afrika, ingase zozinto azibeke phambili xa ithetha namhlanje uba umongameli. Mina nje into engayisho ukuthi ayikho into engilindele ibalulekile ngoba nyazi umongameli uphinda lezi zinto bekahlala zisho previous. Yiyo into azabasifundela yona, yikho into engcono azabasitshela yona. Into endiyilindeleyo mna ndilindele uba utata umongameli athethe kakhulu ngabemi bangaphandle eMsase abasuka kulamazwe angomakhelwane. Mina ebengafisa ukuthi umongameli kube udaba ngezi olushiye ngaphandle elekuthi imaphi amaqhinga noma indlela entsha azoqhamuka nayo ekutheni adale amathuba omsebenzi. Ndilindele umongameli akathethe ngomba wemisebenzi ke kudalwe amathuba engqesho amaninzi. Lona ngombono wembukeli i-SABC etethweswa ukuphendulela ngawo. Espitolo njengoba bengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ethule inkulumo yahulumende wakhe wekugcina yemidlalo belive. Takumthetho sepinara Mpumalanga kulindeleke ukuthi mengameli tsinze tidzingo tato letimcoka kule nkulumo yakhe. Nzabariswa la SABC nosenza ngena sokwemukela sigaba sesibili hlala nathi. Njengoba bengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ethule inkulumo yahulumende wakhe wekugcina yemidlalo belive. Takumthetho sepinara Mpumalanga kulindeleke ukuthi mengameli tsinze tidzingo tato letimcoka kule nkulumo yakhe.
Sihlalo wesikhungo salabakhubatekile emsokwaba noma kaMsokwaba Moses Mlombo uthi sota uyibukela nje lengikhuluma kepha uyati ukuthi idzingo talabakhubatekile atibekwa embili. Umango lobukane netinkinga tekungaphakelwa kwetidzingo ncanti. Bantfu labakhubatekile ngibo lababukene netinkinga letinyenti njengoba bativa ngathi abanakwa. Moses Mlambo lohola sikhungo sebantfu labakhubatekile uthi abatholi lusito. Ganzi uthi kukhulunywa njalo ngebantfu labakhubatekile kepha kude lokwendekako. Sibantu labakhubatekile akukho lokutheni lesi-expectile lokungahluka kunale minyaka lesisuka kuwo because bantu labakhubatekile bahlale babalwa njengebantu laba vulnerable but kude tinhlelo letentiwako leti-target ukuthi ti-improve equality yempilo yabantu labakhubatekile. Takhamuti tithi tingathanza ukuthi mengameli akhulume ngetingcinamba letifaka ekhatsi kuswelakala kwemisebenti, emanti kanye nagesi. Expecting ukuthi yena alungise tonke tini angasitsheli into lo abhizi asho yona asilungisele indzaba emsebenzi nenzaba yegesi kuphela. I want to hear the president talking about the job opportunity. Because uyabona abantu baningi bahleli la sikomsiyo tiso yabo is expect ukuthi inkosi sithi batoyaka sitothola amathuba emsebenzi. Kusenjalo takhamuti tasenkomazi tikholola ukuthi inkulumo yamengameli kumele itsinzele udzaba lwetebugebengu lobudlangile kulendzawo kanye netakhiwo ncanti temigwaco. Yes, we are expecting our government to maybe give enough budget, especially to the Department of Safety and Security, so that they can assist us, especially into this thing of crime here, because we have a high rate of crime, especially here. Firstly, we expect the president to address the budget issues pertaining our province, especially our municipality here in Nkomazi municipality, because we have a water crisis problem that has been prolonging for more than 5 years now. Ngetulu kwaloko takhamuti tinelithemba lekuthi letethembiso letendiwe titawufezwa. Umsolo wesibili eceleni lekubulawa kwaSenzomeyiwa Bongandanzi uphikile ukuthi walivuma licala ekubulweni kwaSenzomeyiwa. Lokhu kuvela njengoba umbuso uthi Ndanzi wanika itatimende letimbili mhla til-14 enyangeni yemhlaba namhla til-24 kuyo inhlaba nga-2020 avuma licala. Ndanzi ungene ebhokisini ecaleni lelicukethe elinye licala kuthola ukuthi ngabe letatimende lekuthiwa watiniketa tingasetshenziswa yini njengebufakazi kuleli cala lelikhulu. Umsolo wesibili ecaleni lekubulawa kwaSenzomeyiwa Bongandanzi bekaphendvula imibuto lomuhla enkantolo. Ntanzi ulandzisele enkantolo ngokushaya kwakhe ngamaphoyisa mhla til-16 ngenhlaba lokwaholela ekutheni avume licala lokubulala Senzomeyiwa. Babewufaka mangithi mina maningi ke bewukhipha. Emveni ngalokho mangithi bethi khuluma mangithi ngithule phinde ubuyela game ekhanda. Yizo konke enkantolo ngangingabona ukuthi ubani ongishaya ngepama la ngoba phela mangivale so engipressive khona ushaya ngepama ngangingabona ukuthi ngishaya ubani but kodwa umuntu engangibona wena ongishaya ngepama ilona ngangifuna ngabe ngangifesene na uJonathan ngoba ngayengeke ubaba uThezi ukwazi ukugamanxisa isandla ngishaya ngepama. Ntanzi uphinze wachaza ngendlela wafaka ngayo leplastiki enhloko wanxisheka umphefumulo wathela ngamandi yetulo wasewushiswa ngembane wagesi. Yithe engathi yayilokhuza inhlaba ngoba yayichoka ngathi ngisuse ngathi la izandla ziyaqina zachoka amathumba alemala. Wasomikisa enzaweni kulahla tibe mhla til-14 ngenyanga yenhlaba eminyakeni wa-2020 lapho athi khona Brigadier Bongani Gininda wamphocelela ukuthi ahlikihle umculo wemaphepha. Umuntu mayenza lento ayenzayo aphinde akhiphe iplastic akhulume laba akhuluma kuma ngingafuna umphendula phinde daya akafuna ukukhuluma. Utawuqhubeka nokuphendula kusasa Ntanzi. Etimake telrandi lehlekelo kwamandla leqathaniswa netimali takulamele mave. Temidlalo abantu baseningizimu Afrika bakhombise kucabhala okukhulu nobe bafana ehlweni Nigeria kumdlalo wesemifinals eBuwaka Ivory Coast itolo. Licembu laBruges lehlulwe kuma penalty emva kokudlala ngekulingana esikhathini lesemizuzu lelikhulu na-20. Bafana idlale kahle esombeni sekuqala semidlalo. Esombeni sesibili Nigeria ithole ipenalty wayivalela ekhathi captain William Trost Ikongo.
kusenjalo ebafana nayo bese ithola ipenalty sekusele imizuzu lemine ukuthi kuphele lo mdlalo wayivalela ikhathi Tebogo Mokoena lamaqembu ahlulekile ekushaya amagoli kuma extra time umdlalo bese uya kuma penalty Nigeria yaphumelela nga 4-2 igucisa iningizimu Afrika Bush usibadlali bakhe badlale kahle nanoma ngabe baphumile kulomqhudelwano. It's a big disappointment for everyone because we feel that we played a very good game, and not only today, that we played a very good AFCON, and I'm very, very proud of it. I'm proud of my players. All of you performed according to the script. You've done a magnificent job. So yeah, your heads are down when we lose, but we must move on. It was a tough game. Thank you, boys. Make us proud. Because the last time when they won it, it was 96. I was not even born. So to witness them go this far, I'm so excited. Most people never really expected us to get here. And for us to actually drag Nigeria all the way to the penalties, it means a lot about how far we have come. Ibafana Bafana set out for ne Tulu ne Congo DRC ngemgcibelo lapho itobe idlalela ibronze medal. Eteke sahamba singeva ukuthi Motha uphethe iphi kuphuma embuteni nyalo ngensimbi yesithupha kuLgwalagwala FM. Motha uphethe iphi mnakethu? Igcwele yaphuphuma imbida Stumo lishonile kuwe nakumbukeli ekhathi kweTindzaba langadlinzela ke umbukeli ehlelweni lam sibe simthulela bukhoma inkulumo yemengameli Cyril Ramaphosa inkulumo ebunjalo belive inkulumo ke kulinzela ukuthi ke mengamela ethule la nasebumbene insimbi yesikhombisa ngethulu kwaloko siyawube siva ukuthi abantu basempumalanga yini lebayilinzele kule nkulumo yemengameli ebunjalo belive ngoba labanye basiteke kumele ke mengamela acacise ukuthi utawadala njani mathuba emsebenzi kanti nebantu labakhubatekile basike likhulu labalinzele kule nkulumo yemengameli Cyril Ramaphosa mlaleli ngulethi naletinye longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuLgwalagwala FM nyalo Tindzaba emkhathini kwensimbi yesithupha nesikhombisa angibe kakhulu Stumo kakhulu Motha. Sithibeka lapho tolomuhla sihlangana ngalesibili tikhona lesindebele kusasa kanti-ke mbukeli siphuma ngethombe eParliament kubuka ukuthi kwendekani eParliament njengoba nje silinzele yona inkulumo yebunjalo belive ethula ngumengameli Cyril Ramaphosa nagabancayo noba ngayo ke insimbi yesikhombisa. Usale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulo babukele emakhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa sibona ngathi ke nalihlobile lapha eNtshonalanga Kapa umoya ngagijima ufike khona ku20 km ngele hour kanti ke enhlanele live lapha esifundeni seFlex khona ndotonga amathuba emvula ngagcina safike khona ku30% kanti sibuye ngala eLgwini siyofika khona lapha eMpumalanga Kapa babukele emakhaya sibona ngathi amathuba emvula ngagcina safike khona ku60% letinye tindzawo lapha enyakatho nelive kanti umoya ugijima solo ufika khona ku20 km ngele hour singena khona ilangeni lakusasa siyabona amathuba emvula silabele sele njalo ikakhulu ngagcina safike khona ku60% ikakhulu lapha enyakatho yelive babukele emakhaya kanti ke iningizimu live lapha eNtshonalanga Kapa kubonakala amathuba emvula langena kanti nemsengalo banzako khona lapha eLgwini ngagcina safike khona ku30% nawo umoya ugijima ufike khona ku30 km ichama khona iningizimu live babukele emakhaya singena khona lapha sicayisile sibuya khona eSouth African Weather Service uthi nikuthuma lokumatima lokubonakalako la esifundeni seFlex lapha eLimpopo ungenela khona lapha eMpumalanga kwehlela khona indzawo enta lapha eSwatini babukele emakhaya sicaphele loto tindzawo babukele emakhaya kanti ke singena khona kufuthumala kwelive kanti ke lesinye secwayiso sebonakala ukuthi cha bonakala ngathi ke nangibhebhethayo kwemlilo kubonakalako lapha esifundeni seFlex sikhulu kunazo tonke letinye tindzawo babukele emakhaya sicaphele kuleto tindzawo kanti ke ikakhulu nala endaweni lapha eMpumalanga Kapa nakhona kubonakala bebethayo kwemlilo emadluleni letinye tindzawo babukele emakhaya singena khona kwalo kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucela khona lapha ku17.27 fana nahe kunayo hleli ku27 kanye neCarltonville kanti iPitoli cela khona lapha ku18 ihleti khona lapha ku32 sehlela khona lapha eMpuma eLimpopo musina uhleti khona lapha ku35
ku-25 Polokwane iqala khona ku-9 Nyelobe khona ku-30 Belapela ihleli khona ku-34 kanti Phalabura ihleli khona lapha ku-35 Sihlayendansi esifundeni salapha eMpumalanga Esikhukhuza liyashisa ihleli khona ku-35 Caroline iqala ku-16 Nyelobe ku-33 Emily ihleli ku-29 Secunda ihleli khona ku-32 Emalahleni iqala khona ku-22 Emva kwaMadela bese liyafuthumala ihleli khona ku-29 ibambisene neMiddelburg Sihlayendansi lapha enzaweni lapha eKwaZulu Natal abavakashile eThekwini liye bavumile ihleli khona ku-31 kanti nePietermaritzburg nayo ihleli khona ku-31 iLundi iqala khona ku-18 inyukele khona ku-33 lapha eVryheid iqala khona ku-17 inyukele ku-32 iKroonstad nayo ihleli khona ku-32 Sihlayendansi lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha ihleli khona ku-29 kuMani iqala khona ku-14 inyukele khona ku-32 Moletswayo ihleli khona ku-33 kanye neCraddock kanti uLomo iqala khona ku-13 emva kwaMadina inyuke ihleli khona lapha ku-28 kanti eMakhanda lipholile ihleli khona ku-25 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa bole emakhaya lapha eCape Town ihleli khona ku-27 Worcester ihleli khona ku-29 Beckford iqala khona ku-16 inyukele khona ku-30 Otterstone ihleli khona ku-17 ahlinyukele khona ku-30 emva kwaMadina kanti lapha eGeorge lipholile ihleli khona lapha ku-24 esifundeni sefle esikhulu kunazo tonke enzaweni lapha e-Uppington ihleli khona ku-36 Kurumane iqala khona ku-12 20 anyukele khona ku-34 kanti Kimberley ihleli khona ku-35 DR iqala khona ku-14 inyukele ku-33 lapha eSutherland iqala khona ku-6 ekuseni bese linyukela khona ku-26 singena khona lapha esifundeni salapha eFree State babule emakhaya enzawo lapha eSasolburg ihleli qala khona ku-18 inyukele khona ku-32 Frankfurt ahleti khona ku-33 kanye neVelcom kanti iBloemfontein iqala khona ku-15 inyukele khona ku-32 Vicksburg ahleti khona lapha ku-29 singena khona esifundeni sefsegcina babule emakhaya lapha eOttosdale iqala khona ku-18 inyukele khona ku-34 kanye neVryburg kanti iTosca iqala khona lapha ku-23 inyukele ku-37 35 lapha eTaung emva kwaMadina kanti iMahikeng iqala khona ku-21 ihleti khona lapha ku-35 ibuka ngathi ngiloko lengiphathela ukubula lokuhle ehlelweni lanzelako nisaleni kahle